Ia le whaonga le whainga le whaipikati. Whaipikati. Making a whaiaipiri. Oh, a piri. Yeah. Pour the water out from the pikaki. This is the best pikaki we have today in America, 777. Huh? Eda mal pikaki de pe samsama pepa. This way not pikaki lei. Sure you pour all the water out. I usually use the knife. Whangang ngai si whenga de na whangan me kara. E mau waia, bacteria, pia langa e re lei furunga. Yeah. Sa umari kongo spou. Well, make sure you wash your hand clean. Cut your fingernails, all that bacteria in your fingernails washed out. Like that. Kai pikaki de mangongi leia, pe ya le sa mo. Se via la ngai, e se de e mangongi nga le kongo le di de le. Whainga whai pikaki e awengi. I ainga whera e umba leia. Ongo le taste le leia whai pikaki. First, make sure you clean your hand. And then you can use your hand. Nga le mali maya. E le magongi first whai pikaki. Ari spong, ivi e tongole. E kongole o pikaki. A vese uma, ivi. Ivi. Se uma ivi. Nei, e vese magongi lei o pikaki. Fai pikaki. Wen ba ele lolo kamale 777. Buy that pikaki. Ang meron pikaki fai me de macro. Es pikaki fai me yakule. Es una pikaki manga yere fai yakule. Kaule mawala Amerika pikaki da ya. De fai yakule. Okay, all the bones up. Oil. Now is coconut milk. Buy this one. This is a good one. Coconut milk. And make sure there's water on the bottom. I mean, there's water on the bottom and pepe mo yale runga.
Awange sa ai oi vai. Sa mumur pepe. Se era le kule na kale pika. Ole pepe. Sa ese vai. Ah. Para le kule. Tengo fiero a eco el número pepe. Pepe a conga. Ya sa ese vai. Ja, sausjes bij. Pepe. Sausjes bij. Ja. Mama leo lima. Maar wou la ia. Wou. Fa pala le pikaki como pepe. On mangongi ngal fa e pikaki. Leise nyangi leise pepa. Ah, eu esse en mangongi fa e pikaki makoka fa e pikaki pe fa samo. Ele wai se nyangi mas me. Aka mai masima kuaya. Fa sawe fa for flavor kama. Vau le fa pala le pikaki como pepe. Vai del mangongi pe avera mai. Ah. Tengo fia, tengo. Beh, vau appena fa pala le como pepe. Ele el manglio kama. Ah. Salo uma. Ai, fa mangui aku kis masi, mas tau san fou ah. I auto. Mai la yo up. Wala so rio la so lima. Ah. Te sema. Ya. Ele mai o kamera ah. Sa aro. Ya, usinga masimba. Kau le whao ngā.
Wangari kui se oi whapea. I'm making a whaepi kaki. Yeah, whaepi kaki. For you too. You want whaepi kaki? You're going to taste it today. Tastes good. Kalau bila makan taste lo Vamos a enfrascarlo. Wow. Tastes like candy. More. So that's how you do the whaepi kaki. Cuidado con sabor. Vamos a ver. Leche yang Saya mesti mea mati kaki mati pepe. And a little bit of salt. Yeah, that's how you do the whaepi kaki now. God bless you. Thank you.